Ali kulok baro Ali 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 kulok baro Ali 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 kulok baro Ali agak dingin yasno ya basin tu cinta bangun raknya cinta Anda tadi siarne banyak pendet jekat tu ketika kamu bersyamat. Pon ngawan, akmat jobi, ban pensai, alor kebedai bagi cincin dua embele, kaban long hau ni penai banwan. Abadai bagi ni kapang, akuat ban pensai bi, kenang bab pintu tu cai pa, namar bab pora kita, ngai kita kecing lagi tempur jungi, kedai dah kebam banse, lanai kelam don cisu tu. Dende. Julai cabut kalau kamu kata masa mo, kau gak Christmas festival, lena kata masa Christmas, ya syat ya kemen, kamu tak terter. Ke election ruiman kisim kamu kata masa election, deh, we syat keleng kaca bayang kita kiri jang, we yang kebom, we yang kekot, we yang kaki, kadai kamu kata masa, hendak ingat itu ibi, kencingcit ya kita sejar, jong kerin dia, kadai kekam kebekerpang tame. Habai deh bergeri sejar payah, kene berkuat bersutu, pipin sutu saya pak. Nanti tu ibi geri sejar, hajo geri dia, lepas cong nong rim, hagur kam sejar payah, habang sejar payah. Nanti tu ibi payah, iwe dan mentalang, bersejar, ya geri dia pergi. Iwe, kibelan dia berdebut, ngidon mendalang, bersejar, ya geri dia pergi. Berkesang nang nu kata. Ngani tu ibi, kadang nado kecinci di urang basnong, ngiji di yang urang basnong, deme, ngiji di urang basnong, usejar kesnong, ngiji di UMC, upai je kedesa kusel, ngiji di UMLA, upai je kemegalia, ngiji di UMP, upai je kerindia perway. Kayak gini, kamu badai mengibaci di nonsa, deme, kata ini siapa, hang ni, ngan batai siapa ibi, ke election kapdai ke festival. Ken mau pak, kedai kejing ai ke kerbang, kiong ga hok ban tebur, le the right to board, ban ai kejing ai ke kerbang, baparo inong dia, kidon ke hok ban tebur. Ngani dewi, dan bagrau, dan lidan, dan belit, hagerin dia pergi. Nadu prime minister, hadu mau pergi norep, kidon tang sibut, ken mau kata, kidon tang sibut. Bat kene kedai ke ai bekerpang begerilya ke ai ya baru kita sudah begerilya ya kita ke hok ban tepun bat kita ke hok ban tepun ke wanlang bat ke jigitli ya keri berjabri perway himla ban lek lebi lane ban tep kumar klam perkata kene ngajuang berbor ke im gayap ke kiason jong keri berjabri ke song hak sibut jobi ken mau ba sengoba Suapin le jepun, dah perkan, dah pusan bay, yenung ijir. Ngidei bensin, ya kita nong sejar, kita lajar bersejar, ya geri bekerja beriu. Dei banculai jepun, dah kebang yo bisa, kata kedai gue kebangangas, ngoma ngani tu ibi, ngangai tu keli berbol, boleh bila jepun, boleh nggak sebatai ya kini, kedau gulung bang, alap, dapat keli boleh bila jepun, siapa tu, ngani jepun, tamban lajar Kenya. Dene, bubur giong tane, ngalai tebut taman macam kaya. Dan gibong ngalai tebut, bangyo bisa. Hari ini lebih na dom dak sini, waju krencu ya kena itin. Kejing tebut lebih, kawan bar kejing keli, nak kita em kayap, kekiak jon, bar kejogeri, berkejabri, perkowe. Apa India, baru ngirong lidar, dan lidar menurut. Ulidar dan nasibun, bir bidan nasibun. Tak ada wat senya eno nuru jilhi kere disya ngani tu ibi ke konsumsi perway kolong tek kum ke bas ngi shong ke bas baro ngi shong ke bas ban jil driver ke shong abi pinjil eno driver chuo manda iyo kum jil driver mo panangnya kali ne pati driver ne hondiman deno nang ni sa di support tebun kedua play deng nomor ik pengenoi sekap penting selum dah no able yarap ani layap dah la pois di semeran ani boleh ugi ya kan deng dibeli di bilik kita ki bampala banyak kali
jet you driver belala banyak ek bas nang ba ngin jong suk so skai baro kowe konsi dende kita kade kamat ke bang kwa pisu tu sai nang da kumba se pengbau ke jela megala kalio ya ke jela la sanpus nemda hanre ngani dubi ke jayu man ke tandem ngidu ja pensoi hagi lidah snong lani ke melis snong jangi man ke tandem kini lidah snong ki penpi jibi ho kene bisa tap ya kene ke party sim kene bisa tap ya kene ke party ngani dubi kene ke bentang kwa pisu tu sai ba itu ki lidah snong jobi haga por election ki kamai de pholak ki ai bisa naja spoja let tap ya kene ke bot kena kena kementar ke bangkuat di situ siapa? Nang ni cakap, dah por de election kita ayu, kira tayang desem, latih kali barang, pi de habis belas untuk soal abiang, tende. Dalam de election kalau kita berbor, agak por election kiong kuno, ikan sebang roy kepar, tes tenat ban, dos sebang roy kepar, tende. Nanti kita ayu, dalam de election, MLA bat kini dah sedang lagi MLA sedang jadi kilang roy, kilang hekpo, Henry kipai bab dek kilang par, kilang reko, nama dia bam sisi tanam deh, dia bam sisi tanam deh reko, kita dia, tina dah mau bi wacanya ia kini dah sedang, wacanya, bibi don kohok bantapun, barong idon kohok bantapun, balai ingin canya lagi, pet ida kemat bisari. Wat sengap ya kini menbi jono ru. Kene kementar kamu kuat pisu tu siapa? Nada ngaji tu ibi. Ketika assembly kedon kuman riu pomut kiamele. Lai pun riu kiri kiamele kasih bercentia. Arbu samut kiri kiamele garu. Kepas ngosi tam kejia man kesat dan man pada teput. Ngiyo cimisa baik dau garu. Balik kejia kemne. Kene kene kementar kebangan juat ke tahu balik ke siang ni. Apa kita dan lepas lain pun ringon. Kita nak majority ban-bat ke suci mister. Henry, yo sencar baik uar pusawut. Balik ke long ni. The wat bayar ke dau ke long ba. Imat ngi kinom jit. Ya kinom sencar. Jit ya ki MLA ki pampat light keren. Ira kum jit ki MLA ki pampat light keren. Kemudian long tanggung kikuli, abang long kuli lagi ni, head misteri, udah mama garu. Nak tahu, dia boleh kesini juga, kita tanggi nongra mau, nongra siap, jom head misteri, boleh garu. Kedau kalau dia mengibijit, ikum jit, ya kum kita dia boleh kibampan lagi keren. Nak tahu man kesanam. Iyo cimisa bergaru, mendalak katan nem, lah sencar dau garu, mentaru, ijang yo cimisa bergaru bergaru, kalau gay kebesuram, ya kerja bergoi, nga, kumu obser apa dia level, dah mengicongkai berbor, ngani dubi ngijus kerkai, ipekai, ngani dubi ngijus ar kipen manggepor, kalau kebesuram, kebesosi aduh kata, banda bendu semua bendu sini lejong. Aduh ngidon kecik orang balikin ke cek riu kasih jongi kalau kemana balai lai pun remote ngidon dirasa sesar ke cek riu ripai balai kalau kemana om judon teng agar India perway bagi ripai secara dihepai de tang hak ni ke celam mereka kene kementar bersusi tam jom history jom cek riu kasih lah mentah bina wan uci bisa nadu betang dulunya buar dulu mentah raibun garu cimista kapor kalau entah dapat cimita kasih tangguhnya pejut naik terong suki hak laga habi tertutup nanti dapat cimita kalau baru saja musisar baik balik kalau entah ngang juangi kini berbor imat juga kasih jongi lakalang 100% berkecing bisnis temne im tak kecing bisnis im kentiu perajaan riu rengnya dipikir bagi kita riu ia teli ban rak ia beri jom, hangi ia kondem ia beri jom. Kena ini bentar apa? Susi tam, udah kar jom no, ukasi mau tham umi fere. Debu yang tam dapur nadam tak kamlai deh, om ramah dah, oh, kaitan nak tedong, kamlai ni kau itu,
Nama boleh tahu sedong. Nang tahu, uang ini kata kau tentang kesekoran. Ni, kau ngipai kasih kesekoran. Banyak sekali ya kerja Indonesia. Hari ini lebih ngakwa banang ni cuma. Ini pusuan bah, balai kalau kau ni bat jalur ini. Ini nak jid, iki preu iki berlak sisa basencar ya kerja bekerja preu. Nang dapat, kau macam mau yang ini election kepada dem. Ngong kesoyong si, kedai konsi kepada baktam. Bagayo budget hamadin. Nama ladai budget ang tinggi. Natarai pembun kita keluar kempatim kipat itu kentai serang. Denai. UE untuk UDP, UE untuk NPP, UE untuk HSP. Parok ye pensan kejong-kejong badang ba kene kedai keseng dulu. Keseng idri. Idai kibri go pe igri bekerja beliau. Kata ke dikren jong keseng dulu parok. Henry mentah NPP. Dan kibong ba kene ke soyong mesti kalau dia lupa ke jingkeli. Boleh. Saat tang menjubah. Baka jubah kalong hagas potrik. Kene ke percaya ba? Henry ko pala kalong wat mentaro kita ong seng dulu. Ngani duibi. Soyong ke jing ikut mentah kalong direct ke grup jang PCP. Ke bentuk ya ke NPP, UDP, HSBDP. Persya ya ke Kongres Parti. Amdan ci berju. Nomor kita nang agak juga grup. Terus kuat mencari pipai ba, kau tu ba. Amdan UDP, amdan NPP, amdan HSP. Kedai direct baik ke BJP grup Persya yang ke Kongres. Kedai ke bentar bang kuat pintu saya ba. Nang dapat hak jaga apa? Nang tak jinguan jung menarik bodi. Apa silong ban saki ya ke jimpan semai ke menteri jom korat sama kapaujai ba kene ke sorgar nta la sencar da ke BJP ke jingwan jom prime minister Narendra Modi ban saki kapaujai ba kene ke sorgar jela bamda la sencar da ke BJP ngan jepni ngajuang ye kene berbor ke kam jam bande aktif hagi jela basencar ke BJP kum Assam kum Manipur sipon ki ke jingja kirong Persya ya girilung kalau Persya ya girilung Persya ya giripai hapo Assam menagni natrai bi isai balung ke social media nambar basencar ke BJP lasdam bandan praya ki yang Pakistan Manipur ke jo artayo menjua ngai gue ke social media baga grup jonggi tagi Hindu Party hapo Assam dan pon bagiwan bandawa bangi de ban penduk schedule tribe no iya ki belong kestan kene kemat summa adu kata tang ban penduk schedule tribe no iya belong kestan kei kita schedule tribe ngadai ki beli school par bagi intip ke kata schedule tribe hari ini sutu tan adu kendo ke kya kata schedule tribe kene ki schedule tribe nan batai bi kedai ke ain gerpang badiada ya girilung kasi jogi bala ai da concern no India gan libi kani jo try but kani ke jaga ke mangi jongru kade ke 6 schedule dia dan ke jo try area ngiyo ban jong ke ni lom ba e jogi tang na ga daw bang ide jo try namar kani ke jaga pi jong kade ke 6 schedule dia dan ke ta jo try area bala ai da concern no India ke jing dawa ban pendu no aya ke jo try nabi kani ke ap ke jingma ya kare ke si progoi ngani bi season 2 ke jo try ngimla syu bancong hagiri gi dulung ke si be jungi ngi kelar refugee ha ke jaga jong kama ka san sudo ka jaga haslong ke tang haslong ke jaga bagi dikhar gila bante jaga namar ke te jaga ngani bi unon tribal rula bancong te lada ngiru ngi dono e jo try ngi ha cha be na ke jaga mangimla bancong hagiri jaga magde ke jo try area lane kataga 6 schedule area bagi haban cabe nane bagi kelar refugee ru tanah kata kadau kene ka jingma ye kari si borgoi ngagan ma ye gowe jinja agi kagna spa prabusan prabreur nai bo kedon gowe keseng na pojulong yo ke non tribal youth union NTYU ha kete por kete keseng ke file de ke suppose good bandawa jaga hapo julong ngani duibi ke surgut tang gowe ke sentence kai kita kalau ba ke judgment dan ke bicara kau ba kene gede ke jaga jong ke shelter
jongit saibal jongit riulung pimla ban tak kita ketika order jauh sempurna ban nadu tak segi keseng NGOU kejak sendon nepom mereka kene ketika kita keba dagat sempurna kelap scam ya ketika cakap jungi Henry kita isyak dawa apa asam pada penduk cerai no ya kesan ngan lebih kerigisi perangwe berapa persen na kinong jongjon kide kesan kede be ladang itu no yang cerai saya ingin pet berkat baik kita nomor bagi jaga bersenjata ke BJP kini gigi mi be nagaliang niam nagaliang cerai nuat ke jagaru ketangkap kejima ya kerigisi perangwe Nanti tu ini, mana kena sedang beradab ke sarkar MDA, ke ada ke order, ke section 144 banang, wati mau syu, wati siap syu. Ngatrai kita im tak wati mau di siap, gimana dia kata? Gimana dia kata? Henry bersusi dalam kelompa, MLA jobi, usngap jar keren ni sigendian tu. Ngijit yunong dari ni, yunong diri, kesong hak jadi berat jobi. Kena iri kita, ngakan mau jing oni pa, barbor juputa, bagini kejaga akan sesim ke sarkar. Baro kiong banil lobe, kecil pun tu kejaga sarkar. Henry ingat bi, zaman tadi kiong ter kejagaan banil terkelang dia gawe din gawe. Noi pa si ong kita, bangat teme ngaporta kum noa me kan sa slap ngesnari ingling gawe, bar ko kiong noa lobe. Dah lah selap deh yang lut bar kau perlu nelon. Kini kau apa cing mai kena kasi? But betul senang kalau ba kita kecing ini juga ipa kalau sebab pelat man kepor baiklah ipa yang kali cikeri bekerja berdua ngalili terdengar thak jai berdua si jai berdua ngong apa kibri gimana bi beli? Ngamla reyo. Buat mana kini depo baiklah tu cintia jom ketika MOU cintia jom ketika order. Itu gila suklan ngan mi ini merah ngong mi bepa mantap satu ya baru melaju ngan dia election dia yang kita ketika jadi beli kalau sebab pelat itu susah baca jania berbol ngan mau beli bayong beli beli apa kado yang ngan lada mi ngan nangyap yang aku meski depois ketika kan bom nangyap langsung susah saya kata pak tom lele hawaja katra ngarai dengan mi no Nadu kata kesini isdam masuk musim dong medai berpeteng ya ke bangang ayat nomor ba kebun komision dengan kepadap tegede kamram jome bamedem pendep apa kadu ngapsim gerai oh pa ngan sim bat ngan ye ngawar pulai kene gede kepenta ke ba kebaji keren baik pa nata kawing ba kebakam sunat kolong ba ya kedom sini ide ikat panghiru idong pada nomor bayi peran. Yang ketika nung sini temek kekuaya deden. Kekuaya deden. Kayak sadam ke posesor, kayak selong ke posesor. Nganglah penpoy yang suruh hadung dah yang kami jir yang mau kekuaya deden. Dia berkata yang komision jangan rasa. Kampater. Lada yang ngubah pej jaga komision bagai berdem. Apa kadu mau empa ngan sepej mengawal cukup selaya kata. Ngatrai gini orang silang mentak sedang masuk dede. Ngimde juga banyak deden. Yang uteng long semprong. Ikiwe yang jadi pej jadi deden. Kita Indonesia. Tengok empa ngan sependem mengawal komision nabi. Kita ketika besar bagi jiran empa. Nanda kumpul seperti bau. Ngatrai ketai silang kedai kebaik pa sungai ikerpang sisang itu ini. Nadu ke surong ke kalai ke hostel ke bank kedai nakti di pabro don ke bertemai benda don nei nadu prabulai prabra kesak ketika jingle di pabro akan mau doong ba di jor di kali bor ba deh kembali bukan mau biang ketika bor padon pom apa kerja padon pom gitu ni dijayu doong ba medras tu banet klebe wong pen kiu ya ko shalom tam sitin kali wong da hanlo julak ba ko kiu shalom lada ula pen kiu ko shalom nya da kale oh ba be ipa jo ngai skap la skap nomor ba isu tu bong patik de ta pom ba te masen pen kiu da ko kristen shalom aku sistem
pergi deh orang buat mi orang punya ni dah kelak mentah kau lagi jelom dah jadi dah kelak dan kalau kita ngejing diri ya nilai kata ini yang politik semua kesulitan pak dengan ini kini ngejing iklan baik pak man kepor bungong page ni icek pergi memang kepor balai temek kini ke sarkar kali kapta balai kumne balai kumtai kini ketika akan sesiang ke sarkar oto sepa ya syak menilai ngan sapi ngan sapi ngan sepenbej ya kejaga ke bakwakla ke baduna ke batam ngin sepej yang ta kini kejikan kat adu suaban kelar udah ingat menjob iklan simpang na jongru ikan maju menjob menghoi gitu dan manage lengum kenal pun aku beli lagi nama ripa i pelat ya kenal silengum ikatai om berbuat dengan lebih kena kita special kata tu jawaban kelar ikan mau kenal silengum me ong iki ai aku beli no balik sebong mesgau menghoi pa mengatakan selek itu kata dengar susun nama i jai kendri pelat mereka bersunat kelong ba kata kejing teh jongawe pa kelat rekam bengong ngan sependep mengah isuk mesif bayong to damela kular kita ngarungan late no daga besuk hari ja ila up ya election ikwa bani i bangan job kare ke jano ku ting ja ke basusi kalau ke jinde ba SDR ke extend biang imla apsu imar beli ruang ya no men dan kable ngas penjob manga kedina rakadau ilit lagi no denang dah pada Hak bayi ba kini ting ja jong ngani kamarian kebetulan mata pikir mau agak pol election jong no keseng rulung keseng iri jayu mas sendap nyebut di ilut ya kedur jong kita keseng rulung pikir mau mas sendap nyebut keseng balang kila dawa bagi dia benyo cimsa no do kasi hari ni pol kata sendap ngelangnya yang cimsa garu mendangi dawa benyo cimsa do kasi hari ni pol Arhut KMD HSP ke persang berung sekian rupi keseng balang hidup hapo awal peran kalau pelong yang meeting bantang ting chok tende ya ketang ii ke social media datang wadah ke ii yang coba material sekarang dah kecing berngam balada pimat bai omlong ikren ketang syai ba ke message ya kini KMD Arhut ke syai ba onda kiba pli kelas daman wan bai tak keseng dulu jayu ha ke Sunday presiden jong hidupi sop ulit ban dia seng senrop ban pensmai sokal bak ke NDP kejingkir men jong hari kesi ban yo cip besar ban lam na seng rulong ke hidupi kayak lut plak parok yam breu kepai hari kesi brokwe ban kam dam kino kerjaan jong hidupi kalau gege ke bom laban mundur ban kada tangingat kata kejing sengau nale ya so jelong kibreu ki kinyum ki kinyam so tau balai bagre seng UDP ka dililam ya geri adu kane ha ka por election biong ka seng izi ka siana ti ka par khoj ba bila kloi ban dililam ya geri klan su thu chu klan map chu ya kata kejing sengau lane kejing so kerpang jong kata ka seng rulung kejing jong ipai ba ya ka parti rulung kalong ke ke susune ya du kata ngani depi kene ke penpau jai ba kiseng rulung kim dan diken kede tangi parti ban job election om dan noren om dan tenrai kede tangi parti ban job election kede benta ke bangkwa pizutu jai ba nanda hawe dei bat ke roi ke pa jong ke dong ke dai ngani oi bi kede benta ke bangkwa ban tentu tu ibi kelong ba ngabu dah dong ketong ke benengkong ke ngabu kelong ba lakum no in raik standar jong ke school dari education hagni ke jaga jepi kenang ba hadu kelas 10 ngimdan kam kone competition nagadau ba kata ke standar jong ke education kam dong dapoi yang tei yo kam bidepet bi ngandui bi haga central government ngace susune berbor man kapor man kesem wan bedu dekar nabar nri gun ke situ ni seiga jangan wad ke dau kolong ba imat ba kata ke competition dan ke jingo banda ya pun imat kaduna ba hagi kena ke si badai namar bang isgo tu bangim kot bor ke dau kolong ba ke standar jong education kampoi hadu kata level tengah bang susune kalau tam mi kena kodong kolong ba yo mat kong ini kidai kilong kemi dene na bil ki gon bi amno plum bom mi ki gon dei
la thai ka bom su man toi ju da bom ru trum su pa ngai lok du pe ta ka dau kon nga ka be den de dong be biong ta sum bai be te tung pa tao mi pa tao tung biskot mi biskot den de the one su pa de kon pas be ri pil yo lok ta nu ka be ka ko i kon kam dang ta ka dau kon nga ki be ka ta ka ju cha man ka tu li re nga nga bu ka tong kolong ban la da jom man ta nhìn lệ ter pang e school kanang ba baro i kunti de bi kede nang istan lo i kwa em bi kunti ke nang istan ye kwa da bi kwa ken mawi kene ko wei ha ke spotre ken mawi ki kon jom ba kede benang sta ba ha ke spotre pille tap ya ke pun ha ke sembol jom ti nagda ba ki kun ki jom bi ken nang istan kata kede ke tong ban kong ke bang bu nang ta pa le nga ngaji i kene ko wei ko lomba nadu bale school ski ngai baba ro ngilai tias ngile bat kene ta kecil school ski hanu kendong ta ya kayo kon jom ki kme pa namari kibi la ju ap ku tangai yin deme kamai tom pa ruai diam du kata tengamon banong golong ba larang jo ngin persang ban wara biang ya ke school step kenang ba baro ki yo tilang banyak kamai lang hayeng sem kedende kebiang muta dia menjure menenda namar kawai benda ke bangang ai ke lomba hani di dia step kawara ke ko di kiaro kawara di ko di kiaro beriu ke dia sini nei ngani ni bi udah tang gastrik sudah double elot menda bi dapat ke farmasi au kali bobon bawa dawai gastrik sudah nama boleh dia sini dulu berbaik dengan ngej benda lagi belum school step namar san baje ke dekel air ko kiaba lagi belum school ribu je semut nado na step laki go na bigila ka berbat tinga trai ni yo ke ko ji kya go biang kene ke di benta ke ji yo nong na go pat kalian nala ngi step nang ta pada ke baar ke thong ke baar ke bang acu sun e ta go sal nado bora ipa ka sa am tai dene ngajai su biria berpol ngejong di ba kam da duna da le da stal omon ka gulum hospital ye ke kanu khatang khon ro bomlong sebenarnya ini dong tadi dari orang kelum lah Pak Jasor langsung gigit lepas kebil nomor Jasor dah pekat pai kebil Siti yang silak menurut dia kalau nggak masuk sini itu kata ini gaya ketong mengebuk kalau bah ya kita hotel ladang job kita hotel kita even ai kita jadi gua biang ya kinong tinggi i bergoi kita ini ketong kebar nanta yang ni kita tinggi yang i beriu kita kamang apa ibar what ya ke college tu ngila i don't come dende Pak Jasor tu ke jenjar ke baik kali ke baik lagi ke baik kita ke Indonesia dengan persang ban pej ladala in persang pendio what ya college tu cakap ni kita nangga ketong besar abalai ke lomba ketai ke suruh ke bohong nomene ipai labu ke mission tasakun sitian dengan ladang job ketai ke suruh kan solong no kita ke bapau saya pak lada kita ke suruh kelong ke boleh nong mulai kun mulai deh ini nong sini tersiang double pering lu poi store deh mentapi kan no baik kali nang nih store sispa dalih nang tayo tang arbo tunggal kalau dulu nggak terai te aspa basau bodoh gak di be kalau sispa rupo mandeski piono kita ke Indonesia kita ke suruh kan solong no nama si om berbor ngakan mau po lengwa om lo itu kita kilong kami ke besar banget yang bah pejene ngi itu jinge habe de ko surok pi bille om lo oh pi kwa surok tekan nai kita kilong kami kilo berkocak tengah surem sangar mo beli kita ki mo yang kami ni mo beli ki yang bah pejene umai don ru wong nai uklemai absas nem lo lo mili badai samu kular banai apa kadung ni habia yang ti ingkem yo tapi bentar biong ai lesi bikemai ngong gede kata Indonesia andre ngene dipi ngong kecibel kelomba mai dia beli belalis dua beli ngene kentoi wale sam kelomba tangade ki kilom tang kinong bela dayo bay bela tatre dam yo tatre leyu kata kejuja bunsin kata kejia ye ke meliru ipa jonga iwan kumutrai ngawan kumutrai kata itu surok ngadi bi lada ipai apel pisah ke surok ke demlong
Ladai pa dong ai ap ya kepisah na sorkar ketai ke surok keremlong. Itrei la ketai ngai di pi ngai kerma ini ke jingja haga ta kapor long pildi Mr. Barwell lendo amle jong komruan. Ira ya ta file jong ta ke surok yang Jim Barwell subha approve begini. Tapi pa dong ati thai benekran bukti cek beli na ke tu tai namai sutu abiania Barwell masrung kamera la kanghuk lupa. Belakang lupa kenapa nabar gitu dia buat. Tapi kita Barwell deh gede-gede temela sampulak kelabuntan. Beli yang siu nak pelajar bina. Barwell ngamla mana bro. Oh no. Setenat Barwell lebih dua belum ngam bro ni kena kesuruh kemang cicam. Kenapa kereway? Kedang sup yang aban bread ipi nang ni nas keteriak sedih po. Bandai kau pilih bro ni kita ya kena kesuruh. Barwell ada Paul udah tuh pagi itu kuduki bamlo bodi keren domla ekran ada keti tiba ada kang pau kunum ap lebih lebar apa kado Rowell udah tuh baik tak Barwell saja tak puang ya kata ke file dan lep sai hak me klebi kerado pak yang bida ong wewe ro ngapdang pa kubli sibu tau bila saja ke file kita ke dia no jadi pa barngai ni bini kene ke dia kemudian pa idon gawe kijinggen kenong pa sisien ina keren asien ina keren laisien dakak tis nonotan kalno keren jo kita ke dia berpor kita kira hang itu kisnam berapa itu berapa baru ki obsa ki tigyap nomor tau jo ong gede ke file panet pana wud yo wan sini yo yakman kejap bermi macam gini mulai keren laisien le kenapa lawan geding mulai keren jo tak kata gede di lo jadi pa juga tak ada kesup baik pa bandong ini ki observe berkai ki ngiti jera kemno itu gede gede biria ke lawan nang ni tu pol kendo sudah mo umpum lut gede ka kul berkai urak kenang lu kendo ru Napoi kamera engineer ucap kunter tu berkai kunter tu lah pupum ni balik pule kemno ni kunter je po bi bam pupum le tengah bam lang ma biru ke lada bi mai rok biang bam lang pupum man keski kan warna ni kita gede gede lo jadi pa ya kira nak kita numpe sup kira nak kam deh kita gede dia berbol kita gede action jom action speaks louder than words lene ke kam jam pada tin agar mau isin jom no aku kita kita ki ong len no ikwas speed breaker bah ni depan versi sya dolar dah panggil dia bu no kendo ulongi kita gede sya dia tahu SEO orang mana bapu kena ni, orang bapu balik. Balik tu balik depan balanya suruh gabiru di. Teh segam lah segam. Ha kau ini, ya buat diik so terak so celing, wayak tu so. Tak berkali, boleh biha kami SEO berat deh kami. Wih ni, so bukan, memi itu so. Balik orang berat ni, apa tu bukan memai, membamel tu so tu. Dia April orang berat ni, apa? Ngelapas speed begal memang. Versiu si paling jang kiri senang auto speed begal. Nama saya dia April orang berat ni. Kita kira gitu loh ni pak. Kalau very dynamic, so tenang. But kamnyar banyo kemele kibadon ke gods, dan ke jingnur banle adu katu. Kita kira ni sya. Apa orang tray baik pak? Utray bat kli, utray bat keti, utray bat kejar artat itu. Kena ni sya kan ni. Teknologi kiba komik ba man kapor warang te po assembly tang laong barungi pane berkoi loyal rung po hol nomor ba kap komik kata damla aju kan ten parene kren tenong tulu apo assembly aduh tu nong to what kai kenui ketiu ta kedal kui kesin le mulai kren jo nomor ba ha kejin ten mo de mo apa assembly te umla jom bukan wong no dekti is up to here ya thok mini to bhane jincari khai le bhai le agam no ya to yo mulong le ngai bi buka miga te siak le da trok te ha mesti san baje lo po yo mulong ko tu po dan rak kan motor ni rak dan bersa khat ke jebo kan motor apa you passion dur dalam speaker bakek man kesni jon to dur ha go kisni om po you apa assembly wong page ni kene de gedor jong yo ulong
Gerpat ya ka assembly berkawai pakan sutu bangang ada UMA juga yang mulong. Lemda bi ai simen ni kita jaga. Ngan itu ibi. Ngai itu lupa. Speaker zaro. Lemda bi ai special sanction nam tak ni. Suaman kot ka assembly tanaman te dari kita bawa mulong ni. Ha po assembly kenang punya semalang kumbas mangau. Speaker lah kem kemana malu tiba banir tu mam. Zulebe jiru. Bos pakai mana ni deh? Aduh, speaker hakot kerpang yo governor. Ban ai ke special address, nam ta special section, nam ta yo mulung. But hadu menda, ni enjoy ya ke serok. Dene, nadu yo mulung, sedu kiri kena. Keta kiri keda, kena kam kuai pai tulik perbon. Tegelong kiri ke bas ngau, tenat banyak ngau yo kena. Tambah kedunong nomor ba, ipai kasih. Jom kat soal musibat kim susu ya kini. Kedon kuwi bentar ke bangkuak bangken ni kolong ba. Ngang asyam kolong ni. Hak apa election kim ken mau re badia. Dalam dia election te wanit tu bahasa. Badia itu bahasa. Tawan dia kata beli kolong bentar. Ngang aju orang kini. Berbuai kia udang don kepol berpangat. Setelah tiap menit mesti berpangat. Henry kebubuan tengah. Ukulut berskor, umalabat keman, umalabat cintim lembaro, kada dubung tis non negeri bekerja beri segawe. Kene negeri tentang apa? Mana me? Nama tak negeri perlu. Bat lalu kini bapu aja tengah, lalu kita tiap. Dah lah dia sebut. Dia nom tahu di penjob layu Pak Presiden kau begini. Nomor balai buat tengah deh. Kata Indonesia. So tenang, baik baca tadi kita mau ti klub buat tegak. Jadi buat tegak pimpinan jauh. Kita tiap lalu sebut leyu. Kam tuan jimbut irem, sansnem bila long kimrau, jong ke tegak. Kena iri bentang, akan mau. Kejikan jumpa bersun si om no, man kepor yung, man kesansnem ngapen biji kipai bagi biji. Reba kedua kesutuk, bagadi tang kejimbut dah ketengkap. Dalam dia job election menang ni lu. Kintai kita penjob yang 5%. Ngangong deh gini persulat iklat. Kila pensisa begini gibit sisa itu. Di mana job nanti ngapus ke mental hostel tai bilut. Kita ini sisa. Jadi ni ya kebas kursi tambe. Nomor kini kebuat tengah ni bi. Kamtam election. Kikindet peneriuk kad hadu dan dep election. Kita kau pau cai pak. Dengan kerpat ini normal lanjut. Ya ke tadinya berway. Singapura wat buat tengah. Laga bi buat tengah election ngai bi sansnem PM magsinja. Ngakan mau gini gini Apa job pada Islam kau no. Mau padang kro kemudian ngan lelut berkon. Kular ni ke penengro akan do. Andre mas de election phone room yo show off number mobile battery. South nam jiteng kata kerja. Dene. Mentah nerima isu election de ngam sutu. Oh tu beri mentah dah pun company ruship ni. Dah pun company ruship. Anda dia pun pai bau ruship le. Agak dek pol. Nanti apa deh? Bro tahu nanti tengok ngap jar. Dia mentang so kami pisah aku mami keber deh. Kamu mami keber tu kami pisah lalu nawak tu tahu tu. Lajan klebi supaya baru. Oh kini kini mentang kawan penbi je bi. Tak ada orang kerpat dia tinggi baru bi. Sengaja bau wat buat tengah. Kita kini kemat keberkonsan tambe. Laga bi buat tengah. So sistem ngindang jenjar biang hiru. Kini Indonesia. Nada. Ketong kebesau kebangang bu kolong bang. Kini kini juga gerep kering. Baru ia im gerep kering. Nginda pay kerpang ru. Ya kijingdung. Kino kijingdung yo penyonong. Bat kino kijingdung kiba pendunong. Ya kijingdung yo penyonong. Ngin bersang ban penkiu. Ya kijingdung pendunong. Nginda perkat kaya gini. Nomor bangang jusem berbor kolong. Walau kesok kepai ru. Kyo bun ki jaga ki jelah ki kamai jaga kesok. Ngani tu biar ni ngi jutung tang ban yo ba mir de. Ngang juga biria ni. Hei kesok yu ki tung sini. So borang klau, so plom, so peren. Dene. Dah kesening lu kembang. Dene lah. Tengah ngau bi. Ngai yang tai pot nong so yin no ring ma. Mau ku so bangun ding. Utu so usum dor sispa sanbawa aspa sekilo. Dong bitung tak sini kadang taban pam kikon. Ngong abi ke jabi demi teteng ngim juga penon kamba. Uso barem dor.
si pasan po aspas kilo is tungkai si dingate taman bang kikun kat ba yung marpot pada i krok si krok bang basengkai ken bering dong ru kia kruyu ta ngai song ke japin iu dengi de ngai aja kan dia mau berbor pula mencetu bi bende mencetu dia lu dia uperkat cuang de yo nong mulai dah yo nong ti kenem kita dia how we must smart to be duki bawa smart masuk ke mata perut tray perut sisi lawan mil andre kebakut pada kebohong beliau kat nang rep nang setiap kadang am nang tabrak kini dari bentar kebang hapan perkatba tiga jemut dengar kelong ba ide berkai jidong jingdong ke bayonong bat ke badunong bat ye ke badunong in bersama pedunong in pek ye ke jingdong ke bayonong nanda segawai pada kelat kemai ye ke pai ba ngan dibi khamtam ngai iba bosin him jupuran kami klik mengejong berbol kelong ba keri jingri hagiwi kiri dibi kemai ba ba keri jingri hande ane yang di ngam sutu iri jingri kumdong amtek keri siar isnyang hang ne ngiri paroi isnyang kandi weru dele dawan sa kram kesar plon sampai kena seduk ngat kumnu apa kram di tenang lu ri siar udah yak temen siar barum ba dan ini debi kau ini kepar kelong habiri diri kan mau parat ek santai runai ini debi utu jingri nyobi ulah bam je nau nyobi nama biar ai kau biar ai steak man kebor ini debi usnyang parat ek runai lalu bidi kemudian kasar aja di bina kenya kata kalau asin kemudian saupo sanpo jar man kesnyam tang lagi jiri je bibi ono Henry ingin berkata kata kementang tahu bikamai iu nang jiri kamai nak kiwi ki kamai nak sepo nak do ki kamai nak sepo kene kementang kau kuat bisu tu syai ba nantang kau berkudo sebenarnya ru imas kalamun ais lapa jengkerku tengah terai ingin berkudo sebentar kelakut di Indonesia kenmau agak sepotrik kebenikong kolong papin kenmau ya kalau lawai juga ikut kita jepi ya kalau riba kerja berdeu ngalong domine keri juga ika apa kejima balik apa kejima nama dia kene jelas juga ila secara BJP kata kene betapa konstantame ila bantu yang kerja play ila bantu yang short strike ila bantu non yang kene kerja kasong yang kene kedau siap kebangi empo perut kata kene kengkuat bin kenmau ba nanda Omdon UDP, Omdon NDP, Omdon HSP, kene baru kene keseng UDP. Kenapa bayar kene? Bah next kembali kene tang percaya Kongres. Lada bikwa bagi gun kita jumpi, kelawai jumpi, keribu kejabat kadem. Kenapa? Hak esbodri, gen bud, hak sembol jomti. Kene kemat kebang kuat pabin sutu syaiba. Nanta kembali cepet kuno kene kira jonga, gen lah, dah kebejame, laisin hakti. Mo. Hakti! 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 Hakti!